داخویانیک جبورا گهاندنه بهاتنا مها جوتمه مها پنبهی یا هجمند کرنا جپنجشیرا پیسیره هیوا سورا کرد به هفکاریا دسته تندرستی یا کانتونا جزیره وقفا جن دست به کمپانیا که هبش دبن دروشمه یا ناسکرنا زو جیانه که نویه دکه بارمانجا بلاو کرنا زانست و هشمندیا جواکه لسر گرنگیا تثبیت کرنا زو وکی گاوه که بنگهین جبو پاراستنا تندرستیا جنه زیده بکه اف کمپانیا جریزکه چالاکی و دسن هشمندی پکتین گو به زنجیرکه جی سمینر ناوندی دست پیدکه دنه جوتمه ده لناوندا محمد شیغو لباجار قامشلو ده پازده جوتمه ده لدیرکه و سمینرک لنخوشخانه آگل آباجار حسکه ده بید دارخستن هروها کومین کامپ و ناوند تندرستیه لدورن جدا این هرمه بحوینم داکو پیاماوی بگهجه بشکه هری برفره ججن و جواکه اف کمپانیا هپار نتنه چالاکیه که هشمندیه او پیامه که مروواهیه کور تمثیل دکه گوباله دکشینه سرگو جن جیانا مالبات و جواکینه و بیوان جیان تنیه بخورد کرنا رولا وان و بهز کرنا وان جبو پاراستنا تندرستیا خواه ام همو تکزکن گو تندرستیا جنه ستونه که بنگهینه جبو آواکرنا جواکه هفگرتی و تندرست ام تکزکن گو شوپاندنا زو خطا یکم آپاراستنه لدجی پنجشیرا پیسیره و هشمندی چکا هری بهزه جبو پاراستنا جیانه ددوی جوتمه 1025 بمناسبة شهر أكتوبر الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي يعلن الهلال الأحمر الكردي وبالتعاون مع هيئة الصحة في إقليم الجزيرة ووقفة المرأة عن إطلاق حملة توعية مشتركة تحت شعار كشف مبكر حياة جديدة والتي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمع حول أهمية الكشف المبكر كخطوة أساسية لإنقاذ وحماية صحة المرأة. تتضمن هذه الحماية مجموعة من الفعاليات والتوعية والمحاضرات حيث ستنطلق بسلسلة محاضرات مركزية بتاريخ 9 من تشرين الأول محاضرة في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو بتاريخ 15 من تشرين الأول بديرك إضافة إلى محاضرة في مشفى الشعب بمدينة الحسكة وستمتد الحملة لتشمل الكومينات والمخيمات والمراكز الصحية في مختلف مناطق الإقليم لضمان وصول رسالتهم إلى أوسع شريحة ممكنة من النساء والمجتمع. إن هذه الحملة المشتركة لا تقتصر إلى كونها نشاطا توعويا بل تمثل رسالة إنسانية عميقة تؤكد على أن المرأة هي حياة الأسرة والمجتمع وبدونها لا حياة ومن خلال تعزيز دورها وتمكينها من حماية صحتها نؤكد جميعا أن صحة المرأة هي ركيز أساسي في بناء جميع مجتمع متماسك وسليم. نؤكد أن الفحص المبكر هو خط الدفاع الأول ضمن سرطان الثدي وأن الوعي هو السلاح الأقوى لحماية الحياة فمعا نصنع الأمل ومعا نهز السرطان الثدي. تماشامان الهجا گریدای داخیانی هیوا سور مبری خوب دین جمنو چگانا خواه جودی علی نهال گل محاضرش باجار قامشلو جودی دمات خوش به یعنی متخوازن و که گرنگیا داخیانی که بویرنگی دمک وهاده جبونا که نخوشیا پنجشری تایبتی الجمجنان اشتناز بکن هروها پنگاوا هیوا سورا کرد و چاوا بالهرمه بچرنگی به و چدنا با خود بگره کرم بک بله دماتج خوش به راس شخوا هر سال دهیوا دهاندا هیوا سور هم ریاکسینجن هم جی دسته تندرستی و وقفه جنازات به هفدورا وکا پنگاوه که دست بکرن اف شخوا هیوا کو یعنی جهانیه کو د جهان ده هر سال حمله انگو پنگاف درباره و هیویتا بتایبه درباره نخوشیا پنجشیرا سینگه بتایبه گل جنان د و هیویتا اف حملات دست بکرنج بر و کجی
هيفا سورجي إيرو بداخوينية كهم زمان كردي وعربي وككون هوا جديد هم دستية تندرستية هم جي وقفة جنازات بهفدورة حملك لجبوه الشيار كرني دانا دست بكرن شخوا حملة وانجي برنامج تدا هيا كوه لهر دران سيميناران لدارب خن از خوزن بهترن هاج ميفانا خاب برسم هدية عبد الله هفسروكا هيفا سور بمرا حاضرة كرم كهوال هدية دم تخش به دم باش ام بخوازن تجمرا قال جرينجيا في حمله بكي بريا في حمله ونه هشياري كتشاو بدن اب هشياريا ونه بريا تش بدن ونه تشاو خو بكين جنا انها كانسرا پنجشيرا بسيري بگشتي جهان دايا كما بلافبونا و دناف جناندا جبوي كيجي زانبونك دوابي ام ديجي و بزانبون زانياريا ديجي وين خوشي ام بلاف بكن داكم قريبا نخوشيه سال بسال كيم بكن تشاوا ام تكارن كنترول بكن دوابي هر جنك هري كيم سال جاركي دستك تشيكي فحصك تشيكي بجندا ام بجن زو ناس كرنا پنجشيرا بسيري ناوندا مجی 2019 هی الباجاری قامشلو د حموروج ساله ده نخو جنا پیشکش دیگه و صورت جیوینه یا جوار دگری و کوی و که حمو سازی می هیوا صور به پرگرتنا ام حمو کسی کی گو دنگ مت کی ام دعوت دکن گوورن تست کی چکن جبر ام بیجن کانسرا یا بسیره دناف کانسر گو یعنی زو ناس کرناوی سری صدی صد راحت بونه جه و جبر ام بیجن جیانا جنه نتنه جیانا وی جیانا مالبات یا جوات بگشتیه جبوی کی جی مخست ام في زانياريه في هفقرتنا جواكي ام حتى جمبي ام خبك هجينن هر سال خبك هجين هجمارك هري زيده جنا حمله مدس بكريه بدستات تندرسي يا هريما جزيره هم وقفه جني وسيميناري مركزي هبن قامشلو ديرك حسكي همان دميدا وسيمينار بردوام من نوا وهي بجشتيدا اللي كومينا الكامبا وهمان دميدا الجشتينا بندي تندرسي هجري جريداي مبن يعني جريداي دستي يعني وقفه بن آگاهیش تا پرسکن جبر برنامجی که مایه خواستم وقت آگاهیش تا بگرم نه سال بوریج حمله ها دست بکرن گلک جنان تست کرن یعنی رجای وجه سدی چقاس ارینی بوش سدی چقاس نینی بو نها روجانا تن فحص كرن روجانا جن تستوى ايجابي جهن هنا درت كفن يعني مهدا جارنا ده جن كانسر درت كفن الجماعه تشكر كرن هم تجيت نخوشخانه انكولوجي جي جريداي هي بصوره هم دعيني نخوشخانه ده ناس كن نخوشي بورا دعيني نخوشخانه ده خو معالجت كن وقلك جن هنا جي معالجه خوجي بردوام كرن الجماعه روشاوي تندرستين هاكي جي باشا يعني وقت شيروك سركفتني نجي گلک سپاس باش تماش بله آرش خو اف بو یعنی باوی که کرد باجی متقاری بو نرینک بگرتا هن آگاهی بگرتانا بو اف حمله هم بریا سمیناران هم بریا بروشوران و دناوا جناندا و ورا بلاف کرنا کو وک سالا بوری چقاس جدسپیکا هایویدا حتانی داویا هایوی سمینار لهر باجار کی لهر ناوند که هاتن داین جبو کو هشیاری بکن جن کاربن هر سال جاره که تست چکن کاربن ر لبروی نخوشی بکرن هبی اسلامتی همش نانات خوازن نوچگان مشاکل جودی علی گله کی سپاس گفت به اوای که زندیش باشر قام شو گل محاضر بو